whaapoponga o le tātou prokalama never yaso ua te ua o le Outou Manuia. E te ua o le whaapoponga o ne iei le presupposition e mea na mua atu. Lutewa ai i le numelo episode o le episode valus furulua le nei. So o lona winga whaato le pā tātou pe a whaapopoisi piliki e valus furutasi na mua atu le valulua le nei. So pe mena le ala iona te ua o le whaapoponga. O nei iei le manatu e whatu le isi episode I lungo le isi episode. E whau le isi malosi I lungo le isi malosi. Ia ma whau fo I nai motunga awhai a watu I le so I lunga isi fo I naunga manatu na momo atu taluai. So o le mele nae whapea I nai I le whainga o le tātou prokalama. E fo nei avano e whala lalo atuai o na sa misi le tātou prokalama iwa yaso e lua. Ia ono nisi fo I tuto no ai pe ona whianga iai. A whapeolo e whaafonga mai le tātou prokalama I lungo le YouTube, ia whamole o mi ifo lau like, share I otua oi mai lātou tau te nuti mea whatasi. Ia ona whaileo lau mata whale I lungo le si ufonga le tāo fō, Radio Samoa. A tālai oi le longo le nā mata whaalua. Ia o te mi umalawe te tālai le nei ala leo. I ma watu le puna oa o loo I nei. Ma o loo angaia fo I nā. Ia ona longo tu mua leo lau fionga. Ia a wafo I le teimia matala I le ala leo. Ia wane I misi ni whaapoponga o le tātou I Outou Manuia. Ia manisi fo I lau whaingaruenga o to waama I le nei malai. I lewa yaso ma lewa yaso. Ia wālawa le tau tuaina o le tātou atunu. E le tō tele nisho I tātou e nuti me le ngana le nei. Se longa I catch up I le Google I le lato Google Translation. Ia ona whato lau tele la I o le tātou upenga. Ia le teimi nei, ia leo nuti lawa I le tātou ngana. Manatu le tātou tofi mai le tua. Ia wale ase sina filifili sa mo e whana wai. Ia le awe e whalongolongo mai, ia uwhai atu whaila utalama malama ina. Ia ona manatu ela ia o le vāvenga lava le ne yaso. Ma temi umalawa e soifua ma o lail tangata I nei, ia me sal tātou atunu langa whaavaya tātou I le tua. Ia te tawana ite I tātou. O lo apepele le fina ngalo o le tua I temi uma tātou te mafutai. So ele mamaya te au I le avanoa. Ele ngata fo nā ai vel ne avanoa e whaftai atua I a tātou sponsors. I lātou o lo so swani mai I le whatangata ina ma le whatupe ina o le nei fo I whatamanu. Ia ai mese fo I le content o lo avatu I lunga. Numela mua second Samoan o le kalesia lea ua luasfulu fitu le savali ne luasfulu valu tausanga o ngā lua e mareta. Ia pe o le lātou wā visiona o lo tātou a inga le nei whafo atu o Samoa. Second Samoa, the Samoan diasporic community in the United States. Sponsor no lua Leumu Las Vegas, authentic Samoan food. O mai I lātou le talo mai lo tātou tunuu. Ia amaua steimi e okai ia sau tangatalo ia o le Leumu Las Vegas. Ia o le whale o loa le nā leolo mātou ngā lue whatasi. E whale nea wanoe whaaftai al toi le tātou sponsor on tolu Antimitas cookies. Na mofo I la wanoe e tau sami e matau mawhale Antimitas cookies I le weekend o mawai. Ia ele umalawa ia le swamalie ia malmana o mia o Antimitas cookies. Ia whapefo en whaaftai atu le Tagaloa tuli whau foot in the Ankle Care Center I Lakewood for mai o mafutanga. O la lātou tanga vai reads, "Our passion is to keep you walking." Whaaftai fo I le Rana organization, the real estate company lo I Michael Moranti, a full-service real estate company for selling and purchasing real estate, in business since 2002, celebrating their 19th year of service to our community. Ia, ma le ungali ia Helen Halo ma Selusi ulunga ono, ulo o so sani mai pe le tātou si ufonga le tāu full platform I le masina ma le masina. Ia I lātou nei a mawa savanoa, ia so swani I foma whaafta ia atinae, e ala I le whaongaina o le lātou services.
ia malatu products. Ona ia pe lava ia le langona o tupena e tae tutonu o tatu community. Ia ma to multiply ia ma fatele ina ia le utuina o le manuia o le tua i tatu lava tangata. Me le whaafta i tatu sponsors. Mai le yaso o mawai. Ngā luenga e lua mua lus fultasi. O le tala i le Pentekoso. O le tala lea ina ua well asfanau o le kalesia kerisiano. E pe o le aso lea e whaitau ai le 5 aso talu na to tu manu malole li i mai le tunga mau. O le 10 na o aso talu ona a fioa ele li i le langi. E me pe o se aso whapitoa a wā o ina pe ina sui ai tangata. Sui ai tangata pala ai, tangata fefe, i tangata malolosi, tangata tutoa. Ina o a fio mai lale, anganga pa ia i le aso Pentekoso i se awala whapitoa. Ia ina ana maua e pe te ruma le au soo. Ia le malosi o atu ai ma talai le tala lelei. Talai le tala. Talai le melo le tau mawhai le i Outou Manuia e whaafasanga i dato uma iai. O le pale whengai le o le tangata ma le atua ma soifua pea. O le iloa le tangata o le atua ma matau pea i ate ia ma ola pea. Ia ma le iloa le tangata o ia lava. Ia ma anga le lei ai ma tupu ai le lofa. So e pese i o le menana tupu i le sa Pentekoso. Le na tātou talanoa i e taluai. Wa fio mai le nganga pa ia i se awala whapitoa. Ua wa aia tu tangata ua vai i laulo whaivafi i lungo le uso o mai latou na iai. Ua tofu lava le tangata ia ma le laulo whaivafi o na lunga. E pese i e atangi ai le manatu autu whaavae mai lava le amatanga o le tātou kanona ma le ola kerisiano. E tofu uma i tātou ma le nganga o le tua. Whaia uma i tātou i folinga o le tua. O le Pentekoso la mua ma le aso le kalesia. As whanau le kalesia peo inana to e mōli mawina ai. The divinity of humanity. O le sina mea. O le sile mea mana ia pe a au pengaina o mai tātou o le alea. Alua whailoa i mastangata fau lua te le i whailoa i mua pelu te le masani. Ia e whailoa ia i malo mautinoa e pese e le lofi le laulo whaivaafi o lo ilunga i hate ia. O lo i le nganga o le tua o lo whaasoa i le nā uso po le nā tua whawhine. E wila mawhato a lua whailoa i. Ia ai recognize o ele mena i listangata. Ia wa a recognize la o ele mena i listangata. Ia ne la ngona fuila ia. Lo e whelua i mal mamanu o folinga o le tua ia te oe. Po alawa la le ono sai, le lofa, le tua avanoa. E mawhai ona e ofo ina atu. Mo se isi. Ia o ina tangi ai folinga o le tua. Ia ma isi fo ilawa folinga o le tua e te mana tua ina pe alua wheloa i masisi. For the very first time. Bio le sina mea te le ina. I suppose e le manatu ma mawhai e tangata. Wa a whetau ilo lava mas tangata fōe mua lava na. Le whesidi po. Pe se me o tupu, po se misa la sau. Tu i mai whai toa. Le whesidi mua na pe. E se me o tupu. E me sa tātou i atunu nei Amerika. Ona e tāua tele ai tātou le mele le. Well, look for Britannia, isolation. But e amata lava le privacy, e amata lava le leave me alone, amata lava le mind your own business. Ia e moe fo i wana o ia lava, total isolation. So tu ia tu lal tangata i le whaitutoa. Ia e whapena, e se me utupu. E ol whapeina tātou. Amata lava tātou le o le ua mai alo le tua. Le ua asia si mai a ngelu le tua. Ia se vai fo le lo yafina yo la tolu. Lo fa pepe lunga. Ia le ngata lai lo yafi la Pentekoso mua.
ale mele o le ngangana, o le malama o le isi, o le whaiatu o le tala armeika, ia e malama i le tangata e leni. E peo se mea fau le mele nā. Ia wai ai tangoa matosini ni ma fata ese fo ia le fesidi le how do people come to know, the epistemological question. Ona e loa ila ia e mawhai ona e langona ni mea e au noa malo malama iai. Through symbols. E mawhai ona e tutongia se tupetele e whatau e se symbol. E ti ngā lava ona e mauti noa e le o le taulea, o le otangata, o le ngawhatia. Ia e whatau lava e oe, e sea. Ona pese e iei loa e tu lai mai, ona o se mea ese mai nei lo malamalamaanga. Pese on mena lea lein whemai atangata scienisi, the agnostics and the atheists. E whina wala tau whemai so le mea tau te whatu tua i le tua, e le se tua. E le se tua ina lau maila i la tau o lotika o mathematical arguments. E whina wai le iai o se tua. E ngalo i ala tau, e le mena le tala noa i tātou. O le tala noa i tātou i le access ina o se sila lo langi. Na o tio atai e mawhain e tilo ai. Na o tio atai e mawhain e loa i le lalo langi le nei o le nganga. Le lalo langi le fio i le tua. I le mawhaila tātou na whao ngā ia tio atana e tilo ai. Anyway, so wa tupu nei la ia le aso le nei te ua le aso le Pentekoso. Wa fio me le nganga pa ia se wala whapitoa. Wa ngana tangata i ngana ese. Ia o le sila mena tupu las Pentekoso. Wa confused tangata. Wa valu o lato ulu. I suppose not so much o le ausoo. Ia ala o valu tangata ia mata mai le ausoo ma lato me lo fai. Valu o lato ulu whamai a lato tala. Ele o mawhai e le lotika ma le mathematical algorithm o na whamatala le mele nei. Masalo e o na nā tangata ia. Ia, tu lope te rui la so nā whara. Ele o na nā tangata ia. Ia, se vai o le whata atale i valua veao, ili tai au. Le ai. O tangata ia ia wā fio ma ia i le nganga pa ia. Ia le wa whapea i nai. Mantuaina le perfetanga i o elu. Whamei e le teimi e whaimiti ai au tauto i ina. E loai whaai longa e au tau tau le lea. E perfeta ne fo i o tau atali i mau tau awhawhine. E pei o le characterization le nā o le toi aso le lii, le aso le lii, the judgment time. Yeah, and I think tau latalata fo il Pentekoso. O le ala le el characterization le nā, o mea fete e nai, o mea le fetaui. Wa ila o le temiro lava e whaimiti e le toi ina matua. When an old man dreams, e le fifi e le larolangi. Because e le ni mena whai e tangata mātutua. O to ina e o mātutua. I o le te pena o lato malanga. E le o to e avea whatananga e le sosai e te miti e ese mai nei lo mea o lo no fo i tangata. A whamai lai o e lu o le aso le li e whapea ina no whete na i le mea malama lama i le tangata. Ia mal mea malama lama i le tangata o le atua. O manatu e le o manatu ia. O wala e le o wala ia. O le tali lea le perfecta ina ua. Angaia e ia fina ngalo le tua. So whapena tonu almena tupu il Pentekoso. A whai a dream i le tamititi. A whai a loa e le tamititi tau le ani vision. Ia o se manatu fete. Na i naman manatu e mawhau mai tātou. Wa o tamaiti a ia. O le tasi ma le lua. I le maula la tō vai. A tu lai mai lo se tolu wha 5 ono fitu tau sanga ma whaisana visiona ma mao atu. Ona whamailo leo tātou. Ui. E whaula le mea lea. E whamailo perfecto i o elu. E whapena le wingo le aso le li. E le mawhai e tātou na malama lama i ai. E le mawhai e tātou o nautu i whangu pa utuai le waina whau lea.
o se mea fou o lo whaia le tua i le taimi nei. Pe o le winga le nao o le perfetanga al perfecto i elu. O le asu Pentekoso la, e pe whapenaro na winga. Tangata sa pala ai le ua malolosi nei. O tangata na whaapele pele i o lato wola, ia ua ofo i nātu nei. O tangata na, let's say, manatu whaapito le ua manatu tele, mau mea le ua matitiva le ua whaaoloina. E pe o le winga nao le asu Pentekoso i le amatanga. So, e ui ai na whaanoa noa le usoo. Ia wa le whato a maliu le lii, tu a fioa i le langi. A wina mai le nganga pa ia. Ia e whaanoa noa lava mal mauti noa. O lo malolosi. Ia o le tala nai le Pentekoso. Ui, la le si tala lea. Ia o le prepare for the losses. E pe o le manatu la lona lua. E iei le whaatufunganga o le tangata sa go through I mea na go through ai le ausoo. O le mea utupu ua whaatufungaina o ia te pena mo tō esenga, prepare for losses. So te bi umalava lai e whai mai e seisi a te o e le ai, pe whai mai seisi a te o e te le mawhaia, ia pe amu fo I o manatu, tau tua upenga o longona, ia ma le mea lea tupu I tangata e no whaia ma whanoa ia I ona manatu. O le whaatufungaina la o le tangata Pentekoso, o le tapenaina o ia mo tō esenga va pena. Awa pe o ina lava na amatai ona malolosi le ausoo, ele ona ua atama mai tele, le ai. Ele ona ua tele so lato I loa, le ai. Ai ona ua whaatufungaina I lato le whaatufunganga lea, wa le tāua ia I lato le whaalumaina, wa le tāua ia I lato le whaapele-peleina o lato tangata. Wa le tāua ia lato le lave ina mai o lato tangata mai le matamuli, matanga, I ma le whaalumaina. O whaatufungaina lo la lato le whaatufunganga na. Ia. Ona le tāua ia la io. O le manatu isi ai lato. Ma wala lato malosi. Tu atu ia la apostolo Peteru ma whaile tala. O tau ia na whasatauro I le li. Ia. O le halo le tua le nana o tau whaia ia le naleanga. Me le o tau salamo. Salamo amul satauro. Ia ma tau sisi le lei. Ia ma le manatu mulmuri la mo le Pentekoso. Suffer individually and heal in community. Pese I o le area le na iai le ausoo. Ina ua maliu lo lato walii, lo lato matai, le safa aululu ia le lato ngaluenga. Ia na nofo ala ia ma safa al tangata ia. Nofo ala ia na o I lato. Ina wo o le aso Pentekoso. O ina hape ina lau tele ai le au maia le atua o tangata. Ina ia wha mawhana ina le ausoo. Ina ia maua fo I le ausoo se hawa noe tala I tuolo lato wha noa. Ina ufa malosi la le ausoo e tala I tuolo lato wha noa. Ia una wha malolo ina I la I o I lato. Una maua ile I lato le malosi. Ia tala I le tala lei a Yesu Keriso. Suffer individually and heal in community. Talu e nei ana o wa ailau Twitter feed o lo iai se tala mai le KHJ. E pisi I wato e alu fo I lunga le a whai o tameti laiti. Tangata tala vau ua pule lo lato soifua. Pe o mea nā le olo o tūlai mai. O tūlai mai fo I le tato atunu ile nei fo I vai tau. E pisi I se wha mai. Me elo manatu ona o wale o whaatufungaina ia tātou tupulanga tala vau le mele o le ai. They don't have the skill set to heal in community, but they would rather suffer individually.
te manatu o le silna me o lo tupu mai e lo maua se hava noa tala noa e tamaiti nis tangata ia po nis fui tamaiti ni lato peers ine mawhaina whaasoa ia o lato langona me o lo atu ngalu ai ia o lato manatu ia ma se ili po le ase se fofo mo whawhitau le lo whengai mai lato ia o se mea whanau noa le mea lea pa whapetu lai mai tupulanga ia ale ai ai tātou le kima le tatala lo ia i tātou tali telefo ia whale sā mai latou lo whaia le counselling ia na le si lavo le limo le tangata ia pe alangona e ia le vai fiumna mia se fsosoni ia I think o le tātou session na mai taluai o le tala le Pentecoso ia fifia fo e tali ni fisili pe whape ni fisili e fia fisili e nisi ala tātou le tātou pese lea ia ona a mai leo tātou fisili pe awha iai.
Io e pei o lisi mea na tosi manino mai e le aso Pentekoso. Le bifurcation le vao le anganga ma le tino. Peo na matana whaailo mai ai. Wa atato wa ai nei wha le mawhau. Na iele tangata na whanau ia Maria o lona tama o Iosefa. Na tutupu whaatasi mai mala uso o matangata umaia. Na maliu lai lungo le satauro. Ana to tu mai le asutolo. Iana alu ala i o le fase fulu aso o tau whaapula pula mai le tangata lea, transformed being lea. Le sii i lunga o le level o le palewhenga i o le tangata ma le atua. Fase fulu aso. Uma lo le fase fulu aso o uma whaalinga o onga, popo inga, whaatununga le li i o na so. Ia si itia lola i ele langi. O le tangata la lena lato masani, lena maliu lento e tu, lena whaapula pula mai le meta o le transformed being. Ia i lato, lea la ua si itia nei lungana, lato mata umaya. Ma le leo mai le langi whamai whapeo na si itia ina atu le ata li o le tangata o tō wa ai ai. E whapena fo ona toi a fio mai. So umalola i o se furu aso le lopo a me whai e tangata o le lopo nofo ma. Ia e mana tua i la tau le tala le li o tono nofo i Jerusalema. E fio mai le nganga pa ia. Ona maua i le o tau le malosi e whailinga aruenga le. So o le mea lana i loa e le o so o le malosi lea e le se mea mai fafo, mai se mea whaaletino. Mai se whaao pōpoina o so lātou i loa. E pei o se mea e ese mai nei lo me masani e lātou. Le nganga. E pei o inana a matai o na lilifa le whaatufungaina o mammals, ma le homo sapien. E distinguish ia le loa o le atua wha le nganga. Tātou aia na you know, ne evolve mai easy beings e lalo atu o le whasolonga o whata manu o i loa. Ia lo latu i loa le atua. Ia o le mele na whaia lili o Yesu Keriso. Pei na wha ite i tātou i se mafutanga wavala lata ma le atua. E ese mai nei lo le mele masani e tātou. Masani e tangata. Ese mai nei lo taulanga e whai tino manufasi. Ese mai mea nā masani e tangata. So, o le Pentekoso lava la, e peo inana na ite ai whailo mai ai se mea fōu, ele ilo mo tangata. And when you think about it, ese le tele o mea whapena since then. Ese le tele o mea whapena since then. Yeah, o ta vale ai alisi example le masani ona si ima whengo fiona tātou ilo. Nei helte mi ele wheo ai ta vale ia e pe on wheo ai whapea. A wherua i se pusa whapea mani pau. A le o ye se solfanua i lumana te tosoina. E spook ia tangata. E whewhewe tangata. E whemai tangata ui o le itu le toso e. E le itu le pusa lea le ele ta vale. Ona e masani ala to e mo mua lava le solfanua le ta vale. Lea e tau fiofia tātou le alanga upuna ia na o mo ta vale a muli atu solfanua. A tātou nofo ama ma tosi nini i mena tātou i lola i o le tele i o mea olo tātou no nofo ai. E ho o mai lava le temi nei, tātou te le to e fesili, e le i fesili, e le isi ia i lunga. So o le aso Pentekoso la, o se matua me ese lava i le soifuanga o le tangata, e mesero na pale whengai ma le atua. Na manino ro lava i ai le isi malosi e ese mai neo le malosi o le maso. Ia ona amata lola ia ona fou mai ma toi tilo le au whatuatua, ma toi tatosi le whengai ngatuai ma le kanona i le amatanga. O le shamala tangata Israelu le masania ona tau loto. Ia lo whatu le li lo watua ma lo malosi atoa, ma lo loto atoa, ma lo manatu atoa. O mai la i le whengai ngafo o whaapopo e ma lo mawhau atoa.
Malowi loa atoa. Wa whaapopo ia ile. Your mind in addition to your strength. Ia lo whaatu le li ilo atua malo malosi atoa. Malo manatu atoa. Whaapopo la ia le manatu. So that's how revolutionary o tala ia. I le whengainga fō, Pentecostal, pale whengai mo le whengainga tuai, whengainga mua. Ia male aluanga I lumo le tangata. So o le mea alofa la nā le nganga pa ia, I le Pentecostal. Le nāna amata na sui mai ai, ia le whaitawina o aso. Whaitawina o aso. Ina ua maua la tangata le tosi lea ma le tipi lea. Whamele tangata ui. Me phone me lea. Wai atua malo losi tangata na vai. O te ia wamana tua I la tau le upua le I whamai I Outou whamasani e mafuta ma break bread. Te awa tāua ia la tau le mena ia na whaatali la ia mo le tausanga, lua tausanga, tolu tausanga, ua mali liwani si o whaatalitali ua e whamai le upua le I si tangata o le community. E Outou o lo nonofo mai nei. E leo o ia te Outou leo ti. Se vanga nā ua whaali mai le tua. So nonofo, they were looking for a physical manifestation. But in essence, la tala noa le I le whaaleanganga. Wa mata iala o na tosini ni I le esenga o le whaaletino mo le whaaleanganga. E tangata whaatutua. Ia awa aila I constitution te so o se atu nuu lava. O le nā olo ma Manua I mena. There's a separation of church and state. Ona o le stete lava ia pe managinga ia le whaaletino. Ia au le lotua ia managing le whaaleanganga. That's how revolutionary this thing is. So watu nei la tangata ua wanga le angaina tangata Kirisiano o ne pese I ele ustai tangata ia a statu tu la fono I le malo. E pe e sal tu la fono e whalongo I tama ia. E whai alato tatalo e te lai nasa ili I lato I lunga. Po le ale fina ngalo le tua. Ia na whara atilo aila ia I autafa. Ia a umala al soiful tangata o sa idi ai lunga. Ia e whaale se tau o autafa. Although e tau an whapaleni, e wa e tau o le mele o le ai. A wa a le ai. Ai ana pongi lava. Iei una mai ai. So e tau lana whapaleni. Ai le avesea ia le inati le nā na toe le li I moona tangata. Ina wā fio mai le nganga pa I se awala whapitoa. Leo tātou wā ia o tangata o le tua. Yeah, it's very hard to scale the manatu na. In fact, the church had a problem na wā matana o na tōtele tangata o mai. Tōtele tangata o attracted I le mea lea. Ui, se vai e se a I a winga o tangata nei e fia. E te mi whano noa ai, ale whano no umi fōi. What attracted ai la le telo tangata. Wa mai ne la tangata na ia ele iuru ia ele iloe la tau ia le li. Ele mafuta I la tau ma le li. Unta mwhai ale tau whapula. Whai a onga le au soo. Division of labor. Va vai ese mai le au soo ma whamai. Listen, te a kono mai o tau e palu me ia. Make sure ia maua e tina ia la tau mea ai. Ta maiti uoti o lato matua mwhawhine o male liwa lato tane. O le ngaruenga nae e fito e ma Outou. Atu maile sa ilinga o le tuspa ia ma le pale whiangaile o matou ma le atua ma le whaaleanganga. Ia se I o matou whao ai. Wa matawhalana distinguish le mele o salevi. Wa fo I o salevi ai e alu le toto. Wa matalana to tele tangata. Wa mai tangata o le Mediterrane e lein tangata Israelu, e lein tangata tupunga mai Abramo. Ia ona si ilole I lunga o upgrade le salevi e whapena ina. O tangata e focus I le study, focus I le anapongi, focus I tatalo. Ia, o peo I latou nana na tuleia I latou le leadership o le kalesia. At the expense for o latou wainga, o le whaeni o latou teitolua, o le inia latou tamaiti. Ona lea, I focus tasi lava I le atua ma le li imalo na finangalo. Ia nana sa waiale o le kalesia le amatanga, se ia o mai
Well, transformation, reformation, the Renaissance period. Le afe lima se lau. O inana to amatai ona to e langa ele nganga pa ia, langa fou ele nganga pa ia le whaatutuanga ma le palewhenga i o le tangata. Ina ua tūlai mai teknolosia pe o le printing press. Ia ma le whalau tele ina fo i o le talo sanga ma le lotu tapo inga i whafuatu o le ngangana latina. Whaaliwina le tuspa ia i ngangana a le atulunga ma tangata ese i ele le siamani. Ia ma le ingilisi. Ia umofo le teimi ava noa e fesidi e tangata ini fesidi. Ia lea o loo tūlai mai ele lotu protesano, lotu karismata. Ia ma le tele lavo isi tapo inga e pe on tatu i nei. Ia o le tatu Pentecostal na. O le whaapoponga la mo neva yaso. Tus feitau o le Roma e valu fa upes furulua o le sfurfitu. E peo ina o lo o toe tosi e fo ila la apostolo Paulo ia le vale o le tino ma le nganga. Le mta upe fitu ma le mta upe valu o le tusi Roma. Ia wa ola ne ngalo o Paulo na tele iloa le li. E peo na iloa e Peteru ma isi so o momo le li. Paulo iloa na iloa e Paulo, na iloa e Paulo le li i le ala o sao i Damaseko. Wa tatou nofo alama mafofau. Whawhewhena e, what are the types of knowing that you can know? E ia le iloa le nai o le tangata. E peo na iloa e Peteru o Yesu. Peo na e iloa se tangata na tusi na te si la fia le mena nofo ai. Au le iloa e Paulo le li e pei o lo whaitawina leo se tusi tala. Ia e leo maua se hawa noa lua te whetu una i ai. E pei e se le tua i ngā i loa le na. Mai o le mta upu la fitu ma mta upu valu o le tusi a Paulo le kalisi Roma. E pei se i o lo inform e tu ai ngā i loa na. On the one hand, o to mawhaia Paulo e loa ato to le li. E malamalama ato to le li. E pe o nei loa, well, I suppose e nei loa fo i ato e Peteru le li ia e le mena le loa e Paulo. O le tau mwhaila Paulo e le ngata i nei loa le li e pe o nei e loa le li. Ia e pe le mawhaifo o nei loa e ia o le li e pe o nei loa e le apostolo Peteru le li e wana lato nuti mea fatasi. So, o tu ai ngā tosi ese la nao le loa. Na ana whatau sunui i matau mwhaila apostolo Paulo e tala mali e. So, o le loa la e Paulo e pese i o stangata fo ele. Let's say o stangata e tu i le whaitutoa. Ona e alatu la ia te tala mai. E te vai atu lava e se fōlinga o le tangata. But yet they look familiar. E pe o le iloa le nai le apostolo Paulo le li. E le pe on le iloa e Petero le li. O le tu i o le whaitutoa. O le tatala atu le whaitutoa. Mai lo le lava e Petero le tangata le tu le whaitutoa. O le li, o Yesu Kiriso. So tau maua mai ia, i la ikia mea. So o le iloa la o le apostolo Paulo. And I think o le iloa fo ina le e iloa i tātou wa le asesina wa i le li. Na ona tātou i ite, na ona tātou masalo. Ia, Paulo mea tātou te iloa. O le tangata le o tu i mai le whaitutoa. Ia, e mata i Kiriso. E pea e folinga i le toina. So me umala e me whinga ruenga oro i le tangata. Ia to airo na malamalama i se mea pe o le ono sai, o le tu avanoa, o le listening without loss. O mea na e whaie oe pe aurua pale whenga i ma se mea fōu. Ia a whapeina lao na e whaie, ia ona whatufuna inala i o i le manatu leo Paulo. Whamai le whaitau lea i le whapus furu lima, Roma e fitu.
I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree then that the law is good. But in fact, it is no longer I that do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells within me, that is, in my flesh. I can will what is right, but I cannot do it. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do. So for me le apostolo Paulo, te lo le lei lava le me le lei e tauna whai. E pangalea, a o whaia le mea, I lo manatu le lei, ia muli ane leanga. So pe le mele leolo o fete e na iei e la apostolo Paulo. Le wailo le lei lava I le mea tauna whai, ia e fe momo wa I ona manatu. Ai whai leisi mea e le tauna whai e ia. So e pe le mele na sa lai loa ai le li o Paulo. Ina ua fiu lava manatu e whai le mele lei. Ia e muli ane o le mea na whai e ia o le mea leanga. Mai la Paulo le whawhitauli leo le tangata. E whai e ia le leanga e le manao iai. Ia e tuu le lei e manao iai. O le whetena ingal nei, o le vao le tino ma le nganga. So o le fisili la, well, whamailo la Paulo, o le wha le tino e oti. Ia o le wha le nganga e ola. O le wha le tino e oti. O le wha le nganga e ola. O le wha le tino e oti. Ia o le wha le nganga e ola. A tātou wa aila le tosi ina mai o le mata upil Pentekoso, na tātou I lo aila ia. O le whaawo wina o le kalesia kerisiano I le lorangi. Mai le tupulanga I le tupulanga, ma le tupulanga. E le ona o le wha le tino. Ai ona o le wha le nganga. E le ona ua tele ia ni me tango lima ia ila o whainga ruenga. Ai ona ua tele malau tele lo lato I lo le tua wha le nganga. O lo lato mawhai ona wha malama lama. Wha le nganga I upu wha le tino. Ia ka nona nei ma precepts, ma manatu, ma tofa manino, ma philosophies. Ina ia nofo file muai le wha le tino le tangata. So, o le whesiri la, o le ale winga o le wha le tino. O le ale winga o le mele na whamai ia Paulo o le wha le tino o le mele na mai oti. O le wha le nganga leo te manatu iai. Ai ola. So le whesiri la o le ale winga o le wha le tino. So, ina ua whatua mata o na tali o le whesiri nei na ua tosi mai e leo perfetta. Whamai la lato tala. Well, it has to do with sexuality, maybe. A umia taimi o e mafuta I mata upu nei ma ana poni fo I masa idi le tua po le alo na finangalo. Ona e loa aila ia le mele sa I loa e Augustino, le bishop le mai Afrika, about the sinfulness associated with sexuality. Whamelan tala, o le angasala na mo mua tangata, o le usu o le, well, na whateta ina usu le ngata ia Eva, usu Eva ia Adamu, mawailo le otamiti. So ila le manatu le na o le angasala mo mua na, ona ua whau le tangata, le isi tangata, o le mea na o le tua lava na te mawhai o na whaia. O tau maua mai. And it's transmitted, this original sin is transmitted through sex. So mela nana umia o tala noa ia le ekalesia kerisiano i le mele o le whaletino o le sex o le it has something to do with the body. Ia a tatou toe vaai iai ma toe mata iai ia mai la for experience ina le mele near sex o le me manai a tonu e tau foi ona toe fesili e pe ai se a whanau mai e se me whale tonu I se mea manaia. Pele o se mea foi lena whawhau foi e ta mao le kalesia se I tulou le amatanga. Ina ia whanofo file mua e fesilia tangata o tele. So o le mea la o iloa. E pe ele manatu na Paulo. Ele manatu o Paulo ia whapu mo o le whale tino I le nao sexuality.
pe ele manatua Paulo e tauna whaalau tele le whaale tino ina ia fia isi mea o loo tau vā male atua moni. Manatua Paulo o le memo iana ta o le whaale tino. O le iai o se isi mea e tā ua atu nei lo o le atua. O le iai o se isi o ngā tutonu e nau i ele tangata e ese mai nei lo le atua. Mai whamaila apostolo Paulo o mea whaale tino e ua ele oti. So it's not just sexuality, although it could be abuse e tangata ma but not necessarily. Whamaila apostolo Paulo o mea whaale tino e pe se process na te taia ina lo tato wo i le tua ina ia vea le tua ma o ngā tutono o le soifua ma le o le tangata mana ia vea fo i le tua o le tali o tato fesili uma e pe o le manatul na o le apostolo Paulo ele na o le Pauleo le tino mo Paulo e whingatau na talia ato to e Paulo le sexo se mea o tiel tangata. He didn't quite see that sex was just a fleshy thing. Mo Paulo o le process o le ave seina o le tua mai le o ngā tutonu o le soifu o le tangata. O le whaale tino le nā. So se whata manu lava o lo whata waina ise tua ese mai le tua moni. So se whata manu lava whata waina ise tua o lona taunu unga o le oti, ai leo leola. Ia o le tino le nai le manatu Paulo. So, pe utau maua mai ia le tava vaina e le apostolo, le whaale tino ma le whaale nganga. Fesili a whai e le oti, a whai o le tino e oti, na whapewheo na filfilia e tato le na awala. A whai o le tino e oti, na whapewheo na filfilia e tato le na awala. Well, if you think about for il temi lo lava e whanau e le pepe. O le temi lo lava e amatai ona savali vali. O ina lo la e amatai lo la ona sa ili e le pepe le nei ni atua, small g, e whanofo file muina ona manao. Ufia ai le pepe. Tangi. Au mai alon tinale susu. A toru fa o fai ele pepe le mele na i le aso e umai fule vai aso ua tua ina le tina isea ono le tina le ta wala mai ele susu le whanofo file muina lo na ngā lala malo na fia ai so tau maua mai le o ina lava lai a matai ona put in process le whata manu e whaanofo file muina ai o tātou manao, langona, manatu, tu ina nao, o le tangata. So na amata mai lava lai na ua whatoa conscious i le tangata. Ia. E rein tātou whisiri. Ia, la tātu le. La tato pese leva vai foi ia ona fa wa wa tu le tato fa poponga ilisi tu
Talflava o au tala mai Samoa nei fo i tula. E ele unungali i Samoa li mau lango ya mangele se kati fai pule manu malo. Molo la tu malo fa sali le anga numero lua. O le tu malo le sa fai pule mai le fionga ngatolo ai fa ana amatanga kilo. Peitai, o le unungali ile ai au lotu fa atasi ma mangele se kati. Ai o le ekalesia lea, e masani ona fai ala tu fanga me alo fai masina taitasi. O isi ia mōli mautali muli a mangele e ese mai i ana mōli mau mua o ananafi ma mōli mau whaasanga i a ngā tolo ai na muli ane ai. Peitai, e fōringa tutusa lava whaamtalanga ali tina ia whaaudiuli pesili malona to lua ia mua au pesili ili van pa e le ana mōli mau wina e vito lia ili asonga fua na mōli mau mua ngā tolo ai whapea na tu whātu ai mea ai. O lo te ena ele to lua lea ele oni mea ai. O le tufanga mea lofa ale lato au lotu. O le teimi masani lava leo le masina e tufa i fai ngā mea lofa a ta maa mai tele lava ina wha tofu sia umai maisi mātua mātutua o le nu pe a lava. Peitai na mōli mau vasati ile amatanga o le vai aso. Na nofo atu lava lo lato whale mawa ai atu o alu atu le van pa ile whale o le ainga lato titua oi. Na te le iloa po o aina iai tutonu e na iai iloa atu o la watu i pume ai fafo. O le tali e whaauliuli o ia sa komiti a se kati ele aini me whapea na whaia ile aso. Ai o le tali fo i alon to lua. O le ta vale po le van pa e sa tu whai me alofa a ta maa o le lato e kalesia. A inga o le au lotu me maasani lava o me alofa e ngafatia e ta maa pei o afatanga laisa o sai mingi o suka ai a lava ia ua tufatu foi e tina mātutua o le nu. Ile moli maulon na tolu o le aso lulu a mangele. O le tamaya en kotio sal la valu e palo te fasale angalua. O ia lea malisi moli mau ngatolo ai whapea na ofa sa ili fisosoan ili fale o ngatolo ai. Ele i maua maua ene iloa ili fale o mangele. O inana maua na ili la tupe. Fai ia ili whaatau atau aloa. O le tala en koti. Ele i whaalongo whapea ne mangele i atau aloa. Eva ai iloa i seisi whaale tono tua ia. Paula na tala na fai i atawaloa. E tutongi atulan ta vale. Lena ama toi le fasu lima tala. Oli maulo na faa o pauli e nofo sale la valu ai palo te fasale anga. Faasanga il mol mau ngā tolo ai o Yohane Tomasi sangele. Lena ta ue Tomasi le asolua. Ol ta vale Tomasi na lao ai ia mangele talo sanga i se lau tala. Mol fala velave o pauli. Na tali pauli e lesa ol na tala. O Tomasi na la tu ilona fale faya tu la teo lan ta vale. E su anse tupe olona fala velave. Ma faya ne la teo ia mangele. Na la tuftau ia mangele le awala. E le se tupe fai mai se ia lula ilona ainga. Pe mawane ai ia se tupe fisozon ilona fala velave. E o atu le fale o ngatolo ai e le se isi mtoe fo ia nilo le awala. Ai fetau i male pasi ane o mangele. O lo tulil ta vale mangele. Na la ta tulo ia i fa e ia i le pum fa atafa mangele anu i fafo Yohane Tomasi ma au mai le tupe ia mangele. O pauli e palota i fasale anga numeratasi. Na ia te enal tala Tomasi fa pe o mangele. Na talo atu ia la ua e muli atu. Mai na uulava fo i Tomasi le tupi e ono sfuta la. Moli mau pauli e faafangu pia Tomasi na faatawane. Ma le pepa sikaleti. Ai na vane le lusfulu lima tala maia. Ai le tolusfulu pe ona ulua ita ua e Tomasi la na moli mau. E so o lava moli mau nei e wha. E re i fesili lava wha msino a tangia le wha malia ina lava i fesili alo ia. Moli maulo na lima mangele o mangele to fila utau moloto iwa. E palota i fasale anga numera lua. Na ia wha mao nia le tausala le afio anga le ana fai o ia te fono. Na atofala na tausala ai na leono se lautala lavala na tupe na iai. Na ave umatusi. Ai talo sanga i wha a vatu ia le fase lau le ato anga i se isi taimi. Te enai mangele to filau le moli maua vasati mo ngā tolo ai. Whape o le tupe na alua tu mangele le tausala na vatu ia mangele se kati. Ta ue mangele to filau o lana lava tupe na iai na whai ai ia le tausala. Ai wha ato a tutongi muli ai le fase lau ta la lea na wha ai ta la fo le afe. O mangele to filau fo i lea na moli mau o len so iwa
o le aso le palota na tulan taxi sa le longa faatalilan pase se lo fai faatau ai watu ngā tolo ai malesi teine la tala noa lava le ngā tolo ai ai muli ane avatu le teine lea na italane o ngā tolo ai le masani ai le tolu se lauta la ia teia na vane lava e le teine le tupe le ilumo ngā tolo ai na te iloa le ngā tolo ai i la te ainga ai na te le iloa le teine lea na avanea le tupe ia teia ai oia o lana lango sa lango ia mangele se kati ona o lana matai Moli maulo na ono mangele faasanga ia ngatolo ai o tumua olive o le tamata lavou na ia ta ole so iva o aprila na alua tue ngatolo ai tufatu ala tota i fast food ta la maisi tangata sa la to ia ile makete e faatau o loa i te faala o loa pe o popo o pi o maukeni na alua tu ngatolo ai i ta vale uliuli na o ia matu atu tufatu tupe ta i fast food ta la mawhai atu e tautua na le palota na ta ue tumua e na tele i ta o fia le ta vale ngatolo ai mai le i o fo i mani fafine sa ili fisuaswani ia ngatolo ai o le upu tautua na le palota na fasili ia ili whaamsinu sili ia tumua po le ale wingol na wha upunga ilo na iloa ai tali tumua e mana o ngatolo ai ma tau te palota atu ia te ia o le maulo na valu o mangele o le tamai a fuatongi vave o sala la valu ai no foi falalau niu palota mo faasale anga numero lua o le tamale na alu sava ilan ta vale o atu le fale o ai lon tau ai ngai fa ngala na ta vale le fiafi ai fo ia ne mafai ane e la tau te o e feilo ai le fai pule fa pena ona fai e tau nu atu ai fo ista ngata mai na tala noa mfeilo ai mfa peane ngatolo ai tau tuanal palota mai ole tupena avane ia te ia ina ia e kisi atu ai mapalota atu na fasili le lo ia ngatolo ai le ata wa Jerry Hunt ile alu o fuatongi ile fale o ngatolo ai ola natali na alu awa o maua tupe ia ngatolo ai ma avane ai na lua se lauta la ma se lauta la ola na ta vale le na alu atu i savai moli mau fuatongi na alu ia awasa ia iloa o lai maua tupe fatosina sa maua fo tupe na wa umal palota lua fesuluono mai toi fa awa wai ile so moli mawe to lua o lo to toya mangele se kati tala na mai le fa masnonga ile nei va yaso manuia toe ngole nei fo yaso ia faafetaila vale lua mo tatou tala no fo mo mafofau le struggle lea o lo struggle le tatou mataupu nei to mafai e faapula le ola fa'alenganga ma le ola fa'aletino. Le ola fa'aletino lea e iu i le oti. Ia le ola fa'alenganga le iu i le ola. Le ola fa'aletino lea na fafau a o tatou laiti ma tatou sa ili ni mea fa'amalia i o tatou ngā lala. Le a o fau mai wato le fast food 5 tau sanga o tatou iai lava le system le nā. Ia apese ila o le tali ala apostolo Paulo o lo iai le isi. O lo iai le isi process. E u i le ola. Ia le lata u e ia o le ola whalenganga. I think o lo manino ia le totelo tatou le mea lo to whapula atu. Ona e pese i o le isi mea e tu ese ai ia le manatu o Paulo mai tustusinga whaevanga lia. Ona sa tilo le tangata i le sio manga i le mea lo o iai. Ele i toso mai ona manatu mai i le mea ma le mea. Le ina toso mai lavalo na manatu mai mea lo o iai. Le sio manga o lo o iai. O Paulo sa whaifale ie. So e tāua ia te ia le pāleni. Tāua ia te ia le malu. E tāua ia te ia le properly anchor of a tent ina ia wana i le lea o na values la na na whatufunga i nai ia i mata upu e te tawana grounded whalelei ai leo ni mea e whau i talatu o le me o lo i tangata so o le mela wha umi ai le tala o na e le ngata i le whaletino which leads to death e te tawa o na wha openga ina i tātou i le whalenganga which leads to life. A mawhaila al tangata o na savali le nā maia pea tightrope ia o na
ona mawhailore na verona o langa ma o langa o stangatai. Let's say if you fear ia le tua. So, e pe ole toi fo ila tātou mta upu i le roma lea e fitu tau pasfuru lima. Se whaitau atu le ngana Samoa. A wā o te le loa mea o te whaia. Wā o le mea o te whaia o te le loto i ai. A o le mea o te ino i ai o lea o te whaia. E pe o loo whakmatala e le apostolo Paulo le whete na inga o loo i ate ia. E nau lava mana o ia whai le mea le lei. Le mea loto i ai. Ia muli ane o le mea ua na whaia. O le mea ua ino i ai. So a tātou mawhau whaula ini taimi fo ina tātou whaia ai ni mea tātou te ino i ai. Po le tātou whaia fo ni mea tātou te le o loto i ai. Ia ona tātou recognize i nala ia le moi ma le sao le moli maule ala apostolo Paulo. O i lo oto mai ai lo na manatu whaaftai le li. Fopus fulu ono, a whai fo i o te whaia le mea o te loto i ai. Ma te au upu whaatasi ma le tūla whono e le lei ia. So, a whai fo i o te whaia le mea o te loto i ai, ma te upu whaatasi ma le tūla whono e le lei le tūla whono. So, e pese i e le built-in mechanism. E loto ai le tangata i le mea whale donu, le mea inosia, le mea e le o fia i ai o ia, le mea o lo o tūlai mai e le oti. Mai le apostolo Paulo e whapena le winga o le tangata. A whapela o le winga le nā o le tangata o le whaia o le mea e loto i ai, ma o le loto o le tangata e le anga, e i ua i le oti. Whamera le apostolo, na leila i o le tūlafono, o na tāuala i o le sasa, o na whautuaina la ia masapsapaia e ia le whaamalia o le tūlafono. O na whamaile o le whaupusfurfitu, o le nei, e le o au e toi whaia le mea, au le anga sala o lo nofo i tutonu i ateau. So, o lo na winga leo ta tia le tūlafono, o e loa le tūlafono, e whaamanatu mai le tūlafono le mea au ne e whaia. A whapela e whaia o e le soli tūlafono. Ia leo o e la lo whaia. E leo lo finangalo la. E leo lo loto le nā i leo la o lo whaia. Au le anga sala o lo nofo i tutonu i ate oe. A wāo o wi loa e le aise mea le lei o nofo i tutonu i ate au. O lo tino lea. Whamaila Paulo o le mea lana e tula i mai e le mea lana tatu tala no ai. O le tino. O le anga sala o lo i tutonu o le tino. So, o lo o te pena fo ima wha manatu e le tula fono le anga sala o lo o i le tino e i ua i le oti. Whaupuras furuiva whamaila apostolo a wā o te le whaia o le mea le lei o te loto i ai, a o le mea leanga o te le loto i ai o le mea lea o te whaia. Lo fite na i la apostolo Paulo. A whaifo i o te whaia le mea o te le loto i ai, wale o au e te whaia o le anga sala o lo nofo i te tonu i atea. Ia ona whamai lola i o Paulo whaupelus fut wha awe o au tangata māleia. O ai se la vea i atea u ai le tino le nei oti. Ia o fesiri la apostolo Paulo, ese fete na i o le mea leo lo i te tonu i atea. O ai ese la vea i mai i atea. Ia ona tali la i la apostolo Paulo lana lava fesili. Whaupelus furulima o te whaaftaia lava i le tua. A wā o Iesu ke riso o tātou ali. Nei fo i o nei lava o te au ona le tulafono le tua i lo ma fau. A le tulafono le anga sala i lo tino. So ina pe ina tava vai mai ai le apostolo Paulo le esenga o le tino ma le anganga. Only o le tino is this process. O le taumawhai e whaamalie ia le tino. Maona langona, maona manao. Include ai lama le tulafono. Ila le tino. Ia a o le whaaleanganga. E ui le ola.
o le whaataita inga na tu I lalo ele alo le tua Iesu Kiriso. So o le mela na ava ia tu singa le apostolo polo le o te fie loa Kiriso. A o fo I ana benedictions mana te talo muli. Ave lala na wha mua I le persona lono lua o le triune God, o le alo ia ma le tua, ma le nganga pa ia, masani lava ona mua le tama, alo, ma le nganga pa ia, paulo a ia, mua le alo, le tua, ia, ma le nganga pa ia, pe o le winga le nao, o le perfetanga le ala apostolo Ioelu, o mea pe ia fete nai, ia mulmuli o fafao I tonu le finangalo le tua. Yep. Let's see. Yeah, peole. So le fesiri la afai o le tino e oti, fa pe feona fidi e tātou le na awala. So o le tali, ina wa matalo lava o na tātou tupu ai. Ina wa matalo lava o na tātou I loa o tu ese I tātou mara tātou tina. O tātou fia ai, fia feinu, fia mawhanawhana. Ia ona amatalo le ona tapena I tātou o tātou filfilinga. Ina ia fili I mea mawhanawhana ina I tātou. Ia li lifala tātou filfilinga I mea poni atua e whanofo file muro tātou popole. O mea umalava tātou te le mautinoa ai pe susua I tātou. Ia tātou te mana nao I ni atua. Latou te au mai le file mo. Ia matuina mai se file mo I tātou. Iona matai lava la iona vea mena e pe o ni atua mo I tātou. There's this deep primordial consciousness that calls for something to quiet our anxiety. Ia ma a fast forward line o matua le tamititi ma le amata na tali ia na fasili pe na masania ia na resort la ia tangata I drugs o tufanga ia maisia atua foi e whanofo file mua ilwe vesi o tangata popole mai ale li o to te popole I mea to te ai lava I mea to te ofuai ia wa saunia ro ta mame umana mo Outou ai o tu sa ili mo mole tua malana mi o tonu. Ia na wha popo leo na mea umai a te oi. Okay. Ia. Tu e se stato pese. Si vai fo ia foi. Find a time would touch over I awale fa vai vai e wina mama le Malaina I'll let you know if I'll
pe o le tino ma le nganga, o le whale tino ma le nganga, e pe o le dichotomy le leolo tatou mafau iei. Wa tatou whalongolongo la i le pese le whatu au matu nei, a whapea te le malamalama i le ngana Samoa, paule mea te manatua ina, o le Lion King theme. Is that what that is? A whapea te malamalama i le ngana Samoa, i ona ese fwela i o lou i loa. E pese i o le winga o la utala. E fia mana o mia tātou ti o ata ese ina ia tātou tanga i ei tilo mai loa ato toa le lumana i fou leo lo ta pena i le nganga o le tua mō le lalolangi. E pei o le whatufunga ina nā leo lo sa ili. So e fia mana o mia e tātou whangupa o fou e utu i aile waina fou lea. Now mind you, o upu ia na whao ngai le li i a whaila na ministry. E ilma natu e te tau whao ngai tātou. But instead lao le pike tātou le wha le tino ina o le whangupau. E tau na pike tātou le winga nganga o le metaphor. Ina ia mawhai ai ona move forward. Ia le tātou apa le whengai ma le tua. So, o le mena leo tau mawhai e whapula le tāwa vai e se ina o le whaletino ma le whaleanganga. Lo tātou i loa a i o le whaletino e ui le oti. Ia o le whaleanganga e ui le ola. Ina ia mawhai ona tātou fili mautinoa. Po le ale mea tātou te fili e pe tātou te fili le ola. Ia pe tātou fili le oti. Tala noa la paulo i le taua leo lo o whaia i tutonu i ate ia. E manao o ia whaile me le lei. A pangale o le mea whaia e ia muli ane. O le mea le lei o le mea ino iai. Ia o ne tatalo ala i o le apostolo paulo. O le ali ia o le mea le nei o ia te au e pese i o se tui. E tui mai ia te au pe a o whamawalunga.
Ia le whaamawalunga la o Paulo le teimi e mautinoa ai o ia. E ia le wha le tino pe mautinoa fo ia le wha le nganga. I mean, think about it. Na ieni manatu na e mautinoa ai. Whamaila le apostolo Paulo le whaamawalunga le mele na a e mautinoa i se manatu po le wha le tino, po le wha le nganga. Whamaila apostolo Paulo o le whaamawalunga le na maila e le tua, le tui e tui e ia ina ne i whaamawalunga. Ia, on te talo ale o le apostolo Paulo, le li ie ave ese ia le nei tui. Au le ala le tali na maua mai e Paulo. Mai Paulo ua faali le nganga i ate ia, le nganga o le li ile na vala awina o ia le ngaluenga fola fola. Ma o le tali na ia maua mai na ua miliu u lona nganga ma le nganga o le li. E lava ma tutoe lo ua lofa tu noa mo oe. Pero le tali na maua lo lava e le apostolo Paulo, le tali le na i lona mauli. Ia ona fia lola ia i le tui ina o ia. I teimi uma lava e maua lunga ai ma mautinoa o ia ni ana tali. Ia na whatufunga ina la apostolo Paulo. Ia na alu lava i le tunga mau ma le nailoa. Ele manatu e tauna whapea ina umata atou, pole alava le tūlanga o lo iei, lau fo isa vali ma le tua. E tātou sawa vali ama le nā whaatufunganga. E teimi e maululunga ai o tātou manatu. E teimi tātou te mautinoa ai. E teimi e avea ai atua ese mātua tātou te tāpua i ai. A whapea ina lo lao na whai. Ia e mai a le tua le tui e tuia i tātou. Au le tui la le nā. Tātou te mautinoa ai e le tu la fo ina i tātou le li. E lava matutoe lo nā lo whatunoa. Ia, o nā rua wala i o tustusinga la apostolo Paulo. Whamai la apostolo Paulo. That's why there's no condemnation in Christ. E te le li ilo. E manino lo i ate o e le whaali manino le tua e ala il soifua ma le olo Jesu Keriso. E avea lo oe ma so o Keriso. I ono leilo le svasala. There's no condemnation with those in Christ. So po le alava la ia le me whaie oe i tutonu o le li o le nei. Ia te le vaiva iai. O le afu i se whaamawalunga e te whaamawalunga e te whaamawalunga lava i lalo le vava inga le tui lea. Po le afu i se malosi o le tangata e malosi amalona mautinoa. E le teimi e tō e lana manava. E le teimi e umai o na teimi. E teimi e tautua o pe ngai o na manatu. Ia, ona le popole ai leo tātou. Tātou te talitonu. Ia o lo fina ngalo o lo whamaile tua ia i tātou. Fesidi la whai malui mo i tātou. Ia po whale nganga e tātou. Ia po whale tino. Mai Paulo o tātou I lo tu la fono e whale nganga. Al tangata e whale tino. Whale velavele nā o lo tupu ia te ia. Mana a Paulo e whale nganga. Mana a Paulo e whaile fina ngalo o le tua. Ai pangalea. E ese lava le mea e whai e ia. E le lifana filfilinga e le whale tino. Mai la Paulo le whale tino, le winga leo le tangata. E tali tonu I mea le tino. Mai ua ina oti. Tino la vai e oti. E le whapenale nganga. Tātou te mawhaila o nei loa le ola. Ma le ola whale nganga. E ala il soifua ma le olo Jesu Keriso. Ia, o le tātou whaapoponga nā I le neva yaso. Ua maliu nei la ia lo tina. E peio ina ana na manino ai le te leo isi mea na ana pongisa ai ia lo foi tangata. Ua e pese io nei le ua complete ai le circle. Luas fulfitu tau sanga talu na nofoto tasi lo tina talu na maliu lo tama. Ai o take over ina le o lotu lea. Ina ua maliu la le lo matua. Masina ua mawai. Le sa tātou whamawai I el vaso mawai. E pe ina ana ato ai li o le masina. Ia mai esel mana I o
o le cycle lea, the cycle of life. For my nearly si nisle na o tangia, for my uncle, is this God's plan? Is this God's plan? No fatula yeah, in faith it is. Isn't that wonderful? Isn't that wonderful? Ele te me umaile ola le tangata. Ia whaawau pea ia le tua. Malona finangalo. Ia whamoe al nā tātou o le whaawau pea ia soifua ma le ola. Ele whaia lai le wha le tino wa le tino ai e oti. Ia whai le wha le nganga. Ia wa le wha le nganga e ola pea mai whaavavau pea. Practical applications. So pe vanga mulmuli leo la tato prokalama PCI e faile fasili. Okay, what now? Ole ale si mele la fa tato. Ole o tato I loa nei le senga ole fa latino mal fa nganga. Yeah, how should we proceed? Olalo la practical application. E pe o tu se a le tau le vao Israel mo Palestina. Pese o le sina tawolo utula I mai e o lo fisiringi ai ia issues ia I se ame ala in fetawa I pea ia tangata I se ame ala I ona taua sia ta mai lau ele mai ele uma lava o le langi ia I think no fal tangata malana tali ia pese I o I le na fau mai ele tato Abrahamic faith tradition na fola ele tua ia Abraham malana whanau lau ele nei. Ia mai atangata ma ave ese. Ia tangata Israelu ia lewa ia nei vai teimi lau amata nto fatur malo Israelu. Yeah, I'm just wondering if now it has to be a spiritual kingdom as opposed to an actual physical kingdom. E o whaila mele tatu tala noai, pele o vala au ele tua I se malo whaalenganga, se malo e ola, se malo e whaawau I le tupulanga ma le tupulanga, ele sai ele taimi ma le nofuanga. Ia wa ali diu fo ialo lupe fesidi fo tatou I le malo Samoa. Le o tele ina mota tau ave ia manatu, matangata, tau whaamanino e su tatou tunuu. Ia le o sala lau e tatu tangata I le langi mele neke lope. Ia po to taua ea. Ia le whaletino. Po to taua ea la wele ele. Ia le fesili nae e lui e pe tatou. O le fulawa ia I tatou le teknolosi. E mawhai I tatou ona whaile ngā luenga o le whalau teleina o le finangalo o le atua I tatou loto mamanatu. E au noa ma le saisaitia I tu lafono o le taimi ma le lawele ele. Ia pele o te tau ea ona se ele tātou whatuatuanga ma le tātou talifai tau le lofa malanga leo le tua. I se sila asanga tātou tele I lo momua. Ia peo isus te tele na mai tātou te mawhawhau iai. Ia ma whālea fo iai awa ia se inati mo le neiva yaso. Ia se o tātou wō ile, ia tātou fesili peini, ia tātou manatu fo iman fesili maile. Ia tātou paanga. Ia whatalo whatu ia mana o mia tau anuu. Whatalo whatu fo ia fili malo, fiti ausi. Ia pule yala tuputala, shalom. Whaftai fo ia sii, tanu au lilo. Lo mafuta mai fo I puava ale fosio. Whapea Paul Asiu. Ia ma Marissa Tairi. Ia ma tatou number 1 fan, Soli Ulale. Ia, malolo whaftai. Ia, whatalo whatu fo ia Salai Valu Ta'alili. Ia. Esisi issues a tatou o lo whengai ma tatou. I pe tele lava I na leo te tele ia political issues, but I think a whapeali lifa tātou le whalenganga
Ia ona tātou I loa la ia o mea umana e oti. O mea umalava whaale tino ia lona winga le nae seitia e ele monga monga e ele e le ngaoi e li atu manga oi ai ia ai le malo le tua le malo whaale nganga le malo e whau I upu ia le malo na whaau au peama whawavau e umatu tātou ia whaasolo mai ia tamaiti whaau au le malo le tua. Let's see. Io te rapo whamalama le fesiri lea o apese I o le fesiri o le ale mea lai ona tāua ia tātou le whaale tino. E a whaatu le whaale nganga ia wae ele tau mate I tātou e sili ona tāua o tupe, o taavale, o fale, o mamoni. I le soifua ma le ola o tangata. Ia te ia lava, ia aele manatu mamafa fo I mele tala noela apostolo Paulo, le ola whaale nganga. E ta ua lava ma leo te tele ia le ola whaale tino. Ia e oti le mele nā. Ia pise aele e whata ua I le tangata I le ola whaale nganga, me ola. Mta upu whaavau. Ia, mela nai, e tofu al tangata malana tali iai o te manatu fo ia ese lana tali a o tala vou ese lana tali pe a tangata matua ese le tali pe a whailona a inga ia ese fo il tali pe a o ile toloto inga o lona soifua a malu mai fo il vala au le tua ia ona ese fo ila ia o le tali al tangata ia at tawa ona fatufunga ina I tātou I mena whaasolo ai na telefo I tausanga. E o mea sa tāua o tala vou, ia ole o te tāua I teimi le nei. Saifo I teimi na mawhawhaua I goals al tangata lava ia le o mātutua. Ia pe o shelf uma mea na. Na amata lala tātou wifo I tupua ina ua amata o na tupu le tamiditi ia ua ole me momoa lava I loa le tamititi na o te ese ina o ia malontina o le mea na e le teimi e fia ai e le teimi e fia moe ai e le teimi e susua ilo na ie e le teimi uncomfortable ai o teimi la fa pena ai those are existential moments mo le tamititi pepe ai atonu le tau te le pe au ina matua I le amatanga lava o le soifua ma le ola o le tangata. These are existential events. Ia na whaso solo mai ala ia o umana te pena e lon tinalo na ie whaila na whangsusu, wha moe moe, se iwa ina matua. Tasi tau sanga o mwhensa vali. Ia amatana muluane le mea, tuleane le no foa. O amatana explorer tamititi. O nei lolo la ia le tamititi, le individuality o ia. Le fawina o lon tangata ese mai nei lolo na tina, ese mai o na matua, ese mai lo na ainga, ese mai lo na nuu, ese mai lo na atu nuu, ese mai le sisio mangolo iai o ia. So o nato si o lona iloa, e pe tasi lava le awolo au mai ele whaale tino o le melna o le alea. He's not in control. Ele o mawhai e ia ona pulea i le sisio manga. Le whai atau mate po le ale te me afe mai ele maliu ma le oti. Ma a mia lo na nganga. Ia le ngatal na, ia ia te mi le soe fua ma le ola e fisiringi ai fo ilo na iai. Pio na ta ua fo i le session i wai aso o mawai e le te mi e sui e le chemical o le tamititi i ona vave leo na tupu o le tau le lea ia ai le tupu vave ia le teine o amata ona whaila na ava ia o amata ona fefete fatafata o te niti fas solo ina whaiala to piriota ma mefa pena ia na tava vai ia la ia o le esenga o le tangata le nei a mautinoa
le almautinoa, he's not in control. E iai mea tupu so fua malolo le tangata e fisilingia ilona existence. Whapea whaisana whanga whao, e te ua mate le whanga whao, ia wahalu mai ilona malosi. Sa pele ia te ia le ua so el ta vale. A whaisalau wō, te ua tiai o ia le teine. A le teine whaisisia na wō. Ia whapenafo I lava ona. Hammer home the message le nei that he's not good enough, he's not smart enough, he's not pretty enough. Messages mai e tasi lava le theme. E le o oios tangata le lei. E a mama e whanau teimi. Tōla manawa. Tam whai ala ie tausi tu la whono, whai le mea le lei, whai le mea sili, anga le lei nisi. Tam whai emulate ia mātua le lei, tam whai aru se lotu, tam whai suilo na o langa, or do the opposite. Tam whai le violence, whai drugs, whai sikaleti, whai taumena, pepelo. Wai si me e tam whai e cope le tangata I le reality le wai nei. Life is miserable. Life can be terrible. And he's not in control. Po alawa la whatufunga ina I tangata. Ina ia tali le manao lea. E avea lava tali na mātua. I tua laiti, small God. Whamela la apostolo Paulo. O mea nā tupu. White na I manao e whaile le lei. Ia sa leanga fo I Paulo. Ia mulmuliane te o le lei. Sa ngaoi. Ia mulmuliane o le lei. Sa pepelo. Ia tangata I la amatanga. Ia mulmuliane le o umalus futau sanga filpipui. Ia saurola ia manao e whaise me le lei. Sui leo langa. So, o mera nasa ilo el apostolo Paulo. E lea ia la se whateita inga e sili mai na ilo keriso. So I fua mre o lo keriso wasa ola I le ola I tātou. Wha o so ina, fia ai, fia inu, mate la ina, tau valea, inusia, tu feani e tangata. E lea ia se la ngona o oe mau. E le ia fea I le so I fua mre o lo keriso. A fe me ia lantala. Melantala I Outou Manuia. Melantala leli ie e mangalo ia I latou o wa latou le loa le mea o latou whaia. A whaia te lofa ia te au. Whawhanga o mamoe. A pō mai lesi a la whau, ia lesi a la whau. Oana saunoanga ia. A mu ia e whanonoa. A wae whamawhana ina I latou. Pa aila la apostolo Paulo el soi fuama le olo keriso. Whamailola I o ia. O le model la lea, o le template lea, o le playbook lea, e whasauina mai I tātou. Mai se o langa ngao, se o langa tau fesili pe a lofangia I tātou. Ai sa, wana lofangia le atua keriso. Pe o na ola ma lofangia o ia, whapenafo na ola ma lofangia I tātou. So Paul said there's no condemnation in Christ. Ai ia keriso la oe, ai e keriso. If you are in Christ and Christ is in you, ia ele las fasala. Mena tato te fia ai, no tato motino. Italia I tato ele tua mai hanga lei o ia I tato. Ia mai fina ngalo malie o ia mo o e ma. Ia aiela nisi o tau musu ane ia o e seisim tau pisisili ese manelo na. Ia fai ele ai. O lofa mai le tua ia te oe. Ia mai fina ngalo malie ia te oe. Ia tui. Ia la tāmel dato peselea iona. Fa umato leo dato prokalame lesi tu. Tia Leolana Emana o mio se Fautu
italinga lana toke vala au Say daddy to his out Famole mole Lo wali What we know a day If I go fear Oh my little tea What do I to say only Esili I owe not to a for Ili I na money Mo mali to a poor Tina now Le I so fear Sound if I'm about Tiny bear, telling her to talk about Say daddy to his out Tuielo wa ia tune ia note. A pe ele sinta mai tipile a esele mana ia pe a fa uma ia dato pokalama. O le tipile le vao le o le individual ma le society. E pese i e iai le manatu o le ola whaalango o se o langa vai. Dependency is a problem. It's a sign of weakness. A dato va aila i a dato tamaiti laiti. E le whapea ina o na dato whaia. E whanau me alta meditia she's very dependent on her mother. So somewhere along the way, if I mai el tangata le, o wala te toi whaalango lango i lo tina o e tangata matua. Ona a mata lola ia o na whawhau o le individual e ese mai nei lo le community. So me mo moana leo lo tupu. Wa vela leo la whaalango lango e whai ma whateita inga o se o langa vai.
Atou ni mwhai ona whai au le titi. Ai amatua lo o whai lima mawai. Ia ona le taulo le ona whalango lango. Ia na alu wala ia. Whailana ngā luenga, whailona ainga, whailana whanau, whailona whale, whailana ta vale, whailana career. Ia li tae lola ia talil pensione. Ia ona le oto e iai lola ia o seisi awa noa e whalango lango ai. Au le mea la ua tupu e pese I ua whamaile society. Leo tangata ngai, they're indispensable, meaning we can do without them. E mawhai ona ola le lei tātou e au noa ma tangata na. I suppose e le tupu ia tātou, le turulunga leo te mawhau ia I to ina molo o mātutua ia na maua atu le COVID o lo I tonu o skilled nursing facilities, po independent living, ma assisted living facilities. E peo I lātou nā nāla o na ave ia o lātou au ainga ma lātou whanau o na e pese I wa iele manatu le nā. O le ola whalango lango o se o langa vai. Ia o na tausi ala ia la lātou Social Security check, tausi e le Medi-Cal, mo tātou I California, po le Medicaid fo I isi stete. A pese I o le manatu le nā, o le pese I e whengata ia Amerika o na talia ia tangata vai. E whapenafo la lato attitude I tangata homeless. Ala na homeless le tangata Amerika o la lato tala lea. O le vai. O na o le paie. Pe o la lato tala na. Malmero no lua la. Tuluai o le ola whalango lango o se winga vai. O le mele sa tāua ia I lātou le ola to atasi. E whataua I lātou le individual, the rugged individual. E mawhai al tangata to atasi o na pull himself by his own bootstraps. Whaia ia, a master of his own destiny. E pe o le archetype le nā watula I mai I societies ia include ai societies a Europa ma Amerika o le alea o le whalango lango o la totasi le John Wayne model whai a ona whai awa atongi la mta upsisili na le piki mai tangata le upulea I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Ole ai tua. But there's no sense of community. Awai o le mea na e leo lo whai mai ai o le whase 40% o tangata e no nofo I Orange County e no nofo na o lātou. E le no nofo mais tangata. So they don't tolerate differences of opinion. They don't tolerate someone who shares the same bathroom with them. Wale whatufungaina I lātou I esenga o manatu. Ona o le mea le nā, ona e tāua le o la tōtasi, o le mea le o le whalango lango e le se mea le lei. So o le mea nā le ua sawhai ia le community, ona ua tele ia tātou, ua le o toi loa, tānga e whai, pēo mai titono le nuu. Ia talu mai ala le COVID, le usilia ne masifulu masina. Ia peo whapena atanga ia le mena tau te soi fuai o le lopo atanga e whai, pe bump, pe whatalofa, ia pe tu iele aupo, ia pe na le li mai li atu. O tau whamasani tātou. Po le whawhewheo na build the community. Aisa o lewa tero tātou o le tōtashi. O lewa tātou o ola nao I tātou. Even before COVID, wa atili e ona whatetereina le COVID, the American spirit lover sa ola lelei au le whai al COVID. So e pei o atua nā ia o lo o tātou tāpua ia o atua la iti nā small god na whaanofo fi le muina lo tātou vevesi, lo tātou le mautinoa, lo tātou anxiety. A whai mai ia le fomai o mawalunga lo toto ia na maila ia o nai whala au nā o peinia tua. O peinia tua.
Daddy no momola fala o le alu fafo. Pini nai fasi tu o vele le tatou te tapo poa I ai. Ia, tatou ai o tangata o le tua, tangata o le nganga. I'm not saying I don't want to be irresponsible. Ala winga lo tala. If a penale winga le mele le tau mwhai e avatu. So that way you will live a life that sings. Leolanga ele se tia no fuanga mel teimi. Leolanga sa loto. Leolanga etele I soifua ai mua. Se lumana ia matala. Se lumana ia fautua ina le nganga o le atua. Po fela val me angi ia ilona fina ngalo. Ele se tia e mata pule, guidelines. Whalau. So pe ole mele na le o ye wa tu mantua ila tala ya Nicotemo maleli. Ilo umetato le tala ya Nicotemo. Le amena lai nalo Nicotemo ili o Yesu. O le tali ina ia fa nofo file muailon popole. O le fesili o aisi mea na fa nofo file muaile popole o Nicotemo a o le ia li. O le tali, o le Torah, o le Pentateuch, o Philateri, o lato ofuia ma lato credentials I le malu. O mea na sa nofo file mua ia le popole o Nicotemo. Sa hutu ia ilo na fefe. Sa ta pena ilo na palefengai malona atua. Until the show up leli. Show up lo Yesu Kiriso va ia tu Niko. Oi ka fefe so leli le mela e pisi mai oli. Manatu lo ia. Ilo mawaso ola I. O le sai tia o mea tama ia. Le sa patile pese I se. O le matua avenga lava monisi. Ia halu rola ia leli I le po. Mai le li o te loa lava o e mai le tua le anga le mawhai e se iso na whai mena te whai ia na whature li moni o te whai atu ia a whai e le whanau fo wina le tangata a whai e le to e whanau le tangata tu mau pea so a pau le whanau e loe niko te mo whanau le na whanau mai e lontina me lantala sale e va venga ko official manamolo tina ko fanga mai ke valea io faccio le sole ele se la meletal no ai o mele te lo faccio le o lo ai lo tua lo tama fa pena yang ile matangi le meloto ye o ye le lo ita to le mesa wai po fefo le me aluanga ai tangata la le nganga na fana nau mai le nganga e recognize la tolmen na ia tangata ai o le tino e matua pongi sa ele mena fa pe ona le loa le ale samiolo a awai e fa pena ona pongi sa le tangata fa le tino I winga o le nganga e matua pongi sa ia e pe mena o mantuina ona fa penale wing o le mele lo ia tua o lo fa nofo foina lo dato popole le malanga le oti e mawhaiona afea I dato pe afe mai le fa mai lea e fa mai ala apostolo Paulo le ai ai ase tua I tu tapua I o le tua le na mai Yesu Kiriso fa ali manino mai fa mai o le o va ai mai ia te au o va ai o I le tama o nei le ala le upumoni ma le ola le fa tua mai ia te au e ui lava I noti ai ola pea ia e pe o le fasitipi le na o fataua I tatou ia le ola lea malosi le ola e le whaalangolango I se isi le ola to tasi even though le ola to tasi oti we're vulnerable, we're dependent na fau I tatou e le tua whamai le tua ina o umana whai e il tangata mua e le se mea le no futo tasi il tangata na la na fau tatou e mafuta manisi e whana na alina whai e kalesia whai ne tatou mafuta ia o nei tama ia tua ia tau mawhai
e tau se ina le mafutanga ia o tuala nai le mawai le ola ana o le oti ia o te manatu le a whangata ia le tātou whaopoponga i le neiva yaso i lo nganga fifia ma lo nganga whaaftai o na o mawhul nei awa noa tātou te whesota iai e wilawa ina whengai i tātou manisi fo o whawhitau li le malofia ia o te manatu lo whapena fo i Outou i mea lo Outou nopia iai ia me ale nei e tātou te mautinoa lo soifua le tua fina ngalo mali e tangata me nā ia whapeina na mau e tātou le whi awal nei vai aso ia awale utuina o lo tātou popole ia Manuia tele le whaasausau le tātou o tunu i so se mea lo nopia iai i o tātou tangata lo te talo a whapewa iai se pati fo i ua sala po se fala ua pa o papa ia whamangalo le ona mol te lato lo whaanga i ate Outou so se mea lo mafuta mai e le tātou prokalama i Manuia le whaasausaunga le nea fiafi o lo tō o ono Misipouena Tagaloa mai Outou Manuia.
pa